Ai tata ntukunyumiza ntukuhekitinisa ruhanga nyakuli haiguru muno. Onyumizibwa mukama waitu w'amaani, onyumizibwa mukama w'abakama, onyumizibwa omulemi w'abanyoro, onyumizibwa ibara lyawe lihaisanizibwa ebiro byona. Ntukusiima omukonyezi waitu, ntukusiima obwirukiro bwaitu, ntukusiima ekyokwebinga kyaitu, ntukusiima orukomera rwaitu orunyakuli haiguru muno. Omukonyezi waitu w'amaani, omukonyezi waitu wagumaho ebiro byona, onyumizibwa ruhango w'amahe gona, onyumizibwa wanyakuli haiguru muno, onyumizibwa wanyina amahe g'abamalayika. Ekiro kyati ntusaba obukonyezi bwawe mukama w'abakama, niwe yatukonyeraga kuruga mu biro eby'ira. Twizire mu maiso gawe mukama w'abakama, kuba otakonyera busayondi ai tata, kuba otahindura nyikarayi mukama w'abakama. Abantu baratukaguza ngo ruhanga wanyu araha, baitu mukama ntukusiima bokuba nolema mwiguru. Baibuli negamba ngo olema mwiguru kandi okole ebyogonza. Ntukutangira mu nyikara yaitu ekiro kyatayi tata, ntukutangira mu nyikara ezitulemere nk'abantu, ntukutangira mu nyikara ezitulemeseze, ntukutangira mu nyikara eziremere kurugaho, ntukutangira mu nyikara ezitutinisize, ntukutangira mu nyikara ezitutuntwize. Mukama omukonyezi waitu ija, mukama omukonyezi waitu ija, ija mu maani gawe mukama w'abakama. Hereza abamalayika bawe abarwani baturwanire, hereza abamalayika bawe abakonyezi batukonyere balete ebitukwetaaga mu ibali ya Yesu. Ija mukama wange ohindure enyikara, ija mukama w'abakama otekese enyanja, ija itata mu ibali ya Yesu oleta okubaho kwawe okunyakuhumuza. Mukama w'abakama Yesu abegesebo bali bahanyanja ebehindukirire obuwaizire wageragera kuteeka yateeka. Ai mukama ekiro kyati tekese enyanja yombomezi bwaitu mu ibali ya Yesu. Ai tata mu ibali ya Yesu ragire enyanja erimbomezi bwaitu eteeke. Mukama w'abakama ragire enyanja yetabukire mu bwomezi bwaitu eteeke mu ibali ya Yesu. Ragire enyanja ya sente eyetabukire mu bwomezi bwaitu eteeke mu ibali ya Yesu. Ragire enyanja ya maka eyetabukire mu bwomezi bwaitu eteeke mu ibali ya Yesu. Ragire enyanja y'abana abajemu eyeri mu maka gaitu eteeke mu ibali ya Yesu. Ragire enyanja eyimukirire eyetwimukirire ha mulimo eteeke mu ibali ya Yesu. Ragire enyanja eyetwimukirire ha mulimo eteeke mu ibali ya Yesu. Ai mukama w'abakama tukonyere mukama wange omumezi, tukonyere enyanja y'obwomezi bwaitu eteeke mu ibali ya Yesu. Baibuli etugambire mu Isaya nguno obuturabaga mu maizi orabaga hamu naitwe, obuturabaga mu muuro obutararabaga mu muuro tugwatwoche. Mukama abakuraba mu muuro tuhemba bazawe guleme kutwocha, abakuraba mu muuro mukama tuhemba bazawe guleme kutwocha. Ai tato mu ibali ya Yesu iwe omusaijo wakana mu muuro, aya baire mu muuro hamu na Meshach, Shadrach na Abednego. Ija mu bwomezi bwaitu mukama w'abakama, ija mu bwomezi bwaitu omale mu muuro ogutwimukirire, ija mu bwomezi bwaitu omale mu muuro gw'abanyanzigwa baitu batuhembire. Ai mukama wange omumezi omusaija nyakurwana obulemu kandi asingura. Imuka ekiro kyati oturwanirira obulemu, imuka ekiro kyati oturwanirira obulemu, imuka mukama w'abakama oturwanire, imuka ruhanga w'amaani oturwanire, imuka ruhanga nyakuyulema oturwanire mu ibali ya Yesu. Webale mukama w'abakama bokuba oli mwesigwa, webale mukama w'abakama bokuba oli w'amaani, webale mukama w'abakama bokuba obutusaba ohura, webale mukama w'abakama bokuba katuraganiza ng'orabaga hamu naitu ebiro byona eby'obwomezi bwaitu mpaka kuhika mpero. Webala Yesu abokuba oli hamu naitwe, tutukutina bokuba oli hamu naitwe, tutukutina bokuba oli hamu naitwe. Tubusahikira tutinisa mu ibali ya Yesu. Tuli bamanzi, tuli bamanzi, tuli bamanzi. Tumanyire ngwe ekigambo kyawe okirolera kihikiriza. Leka ekigambo kyawe kizire mu bwomezi bwaitu mukama kihikira mu ibali ya Yesu. Ebikwetaaga kuombekwa mu bwomezi bwaitu mukama byombeke, ebisesekera itata byombeke mu ibali ya Yesu. Ebigwire mukama bigare bishako mu ibali ya Yesu, ebihwairo bigare bishako mu ibali ya Yesu. Ebifire bihumbule n'amani gawe gokumbuka mwoyo arukwera, ebifire bihumbule n'amani gawe gokumbuka mu ibali ya Yesu. Leka amani agahumbwire Kristo Yesu mu bafu gataye mu nyikara yaitu, gahumbule byone ebifire mu ibali ya Yesu, gahumbule byone ebifire mu ibali ya Yesu, gahumbule ebirungi byone ebifire mu ibali ya Yesu.
mukama bakama leka amani agahumbwire Yesu Kristo mubafu gatahe munyikara yetu ekiro cyati gahumbule byone birungi byaitu byafire mu ibali ya Yesu gahumbule nkoragane zafire mu ibali ya Yesu gahumbule emirime yafire mu ibali ya Yesu gahumbula amaka gafire mu ibali ya Yesu leka amani agokumbuka gahumbule business zafire mu ibali ya Yesu ai mukama bakama iwa yakulizisokeri ya Samsoni yasobara kuita abafirisuti mukami muka okuze byone byali bikonere okuze byone byali bitemerwe okuze byone byali bitemerwe bihoireho okuze byone byali bihoiseze o mwibara lya Yesu o murundi gunu gwonka o murundi gunu gwonka moya arkwera tujuza amani gawe o murundi gunu gwonka moya arkwera tusinguze namani gawe gokumbuka o murundi gunu gwonka mukama tukingure nyigeze migisa o murundi gunu gwonka mukama tukingure nyigeze mirimo o murundi gunu gwonka mukama tukingure nyigeze obuswere o murundi gunu gwonka mukama kingure nyigize nda zaitu zihimba abana kandi abana bakule o mwibara lya Yesu o murundi gunu gwonka mukama leto bomeze maka gaitu o murundi gunu gwonka mukama maraho broire mbomezi baitu maraho broire maka gaitu maraho broire mbazaire baitu maraho broire bana baitu maraho broire mibiri yaitu o mwibara lya Yesu Bible yegambire ngo habwe migo ya Yesu tukakizibwa kiro cyate mwibara lya Yesu tukizibwa bemigo ya Yesu tukizibwa bemigo ya Yesu tukizibwa bemigo ya Yesu tukizibwa bemigo ya Yesu abaroire bakizire mwibali ya Yesu abaroire bakizibwa bemigo ya Yesu we balaitata bwesagama ya Yesu kiro kyati tunywesagama ya Yesu kandi emibiri yetu nekira kiro kyati tuliyo mubiri gwa Yesu kandi obomezi wetu nubukira o mwibara lya Yesu we bale mukama bakama we balanya kutujuna we balanya kutukiza we balanya kutuhura onyumizi bohebwe kitindisa mukama wange we bala wengonzi zawe nyingi o mwibale Yesu Kristo mukama wetu amina.